kwami side andikhuthaza ukuthi abantu basiyeke. Mna kusho ukuthi ndiyeke isikolo ndimncane kakhulu. Ngiqala ukusebenza ndina 16 years xa ngiqala ukusebenza because abazali bami bashone ndina 8 years. Umama ushone ndina 7, utata washona ndina 8. So kwanyanzeleka ukuthi akusenamuntu ozonifundisa. Kwaba into ukuthi manje sekumele ukuthi ndihambe osebenza at the age of 16. Ngiyakhumbula ukuthi umsebenzi wokuqala osemasabhabhu kanje nafika umlungu ehleli ngaphandle kwegate kanje. Yabona umlungu ehleli ngaphandle kwegate emagate, nafike ndamcela umsebenzi wathi mfana wami usemncane kakhulu. We understand athi no ngicela ukuncedisa mahali uzonipha noba sisonke because of ndanilambe nasesiswini. We understand. So into zobunyanga ukuprofeta ngiqale ndimncane but ukuprofeta kwami ndisemncane bendisenza izinto for free. We ukuprofeta kwami ndimncane bendisenza izinto for free, ndiprofeta abantu for free. We understand. Ndinga-understand ukuthi kanti uNkulunkulu xa ndiyeka isikole benivela ubuhlungu uNkulunkulu ukuthi philisa abantu, profeta abantu, yenzela abantu ndizokubusisa. Ndinga-understand we-ondwe. So lo mlungu lo ndiyakhumbula ukuthi wathi mntanami ndiyaku-adopta. Bathi kwasho khona ukuthi-ke sometimes amabhadala ndelana-ke ifamily yala and kwalo umuntu efamilini ongazi nokuthi ndityani. So kwaba zinto ezinjalo but bheka namhlanje ukuthi ndiphi. Ento endinazo andizitholanga bafowethu ngenxa yokuthi zinto zamafa. Utata wayenomzi ndawala. Aza into katata into kamama zandiyifune mina nshone eyi-1. Sho sebendinikeza ngenkani ndathi andiyifuni. Not ukuthi ndaninezinto. Ndathi mina ngizoqala everything yami from scratch. Ebunyangeni xa ndifika andifiki njengamanje kuthiwa ndifika ndilambile. Andifikanga ndilambile guys. Ndifika ndinemizi eziba ndintshela ngemizi esesabhabhu. Andazitshela ukuthi ndifuna ukwenza 10 times more than utata. Ndazitshela nje kanjani ndathi yazi into utata ebenomzi omhle omkhulu elokishini. Nathi mina ngenze ndakhe elokishini kusaqala. Ndaqala phi ndaqala esabhabhu ezibana namhlanje ngisesabhabhu. I wish umntanami athi naye ufuna ukuqala phi emaplasini or kuma-mansion. Andisho ukuthi nizama ukuthi mina ndenza i-competition nobani notatami. Andenzi i-competition noba ngibani. Ukuthi wena uyithatha njani indaba yakho bafowethu. Mina ndifuna ukubalisela nje ngestory sami ukuthi ndifike njani la ndikhona. Andifika ngoba kuthiwa i-magic ukusebenza nzima.